laut guys, wih cantiknya lautnya. Oh, lihat nggak? Kala nih, kala Tanjung Bira ini. Panik nggak? Oh laut, panik nggak? Gimana itu di Facebook? Enggak, belum. Direkam dulu dong, nanti diedit. Facebook rame nanti. Masjid baru. Masjid Nurul Syah ada. Ada bos, saya punya kamera di arah pantai. Pantai. Oh, jebol. Kamera tempel sini. Gara-gara panas tuh bikin sampai dia Lepas. plastik. Kabupaten Baru. Wah.